faioso a onoa uana o le tau toto ua le ai se mea e mawhai ua loloto lava o le vai whalomo usita eilo a mawhai ua sau nei o le lolo talo whau tau faioso a onoa uana o le tau toto ua le ai se mea e mawhai ua loloto lava o le vai whalomo usita eilo a mawhai fiu noa fiu i tau a langa sole o mai whau o le waa fiu noa fiu i tau a langa ona o le amu amu mai o tangata Satani ualiu tino tangata ia lelei o lau whaalongo ai awai te toe nofo nofo fia fia la ia ilea li iwa e sa o loto usoe o le la patainga awai te whatamala o Satani ualiu tino tangata ia lelei o lau whaalongo ai awai te toe nofo nofo Fia fia la ia ilea li iwa e sa o loto Fiu noa Fiu i tau a langa Sole o mai whau o le waa Fiu noa Fiu i tau a langa Ona o le amu amu mai o tangata Fiu noa Fiu i tau a langa Sole o mai whau o le waa Fiu noa Fiu i tau a langa Ona o le amu amu mai o tangata Fiu noa Fiu i tau a langa Sole o mai whau o le waa Fiu noa Fiu i tau a langa Ona o le amu amu mai o tangata Ona o le amu amu mai o tangata Ona o le amu amu mai o tangata Ia, vi ia pele lofa mareanga le lei o le tua o mawhai o na tātou wheiloa i le lofa manonanga le lei a o le neitu la fiafi ia e whatalofa toai le tātou por kalame e Filifilia o e le tua I rautou pa ia malo o tau mamalu, ia mani lasi o le atunu o mai ima o le rararangi. Vi ia foi le lofa mareanga le leo le tua I whi au mga ruenga o tiute, sa whawhienga iei le totele, ia manisi fo I olo o whaatasi I la tau I tusai ma tiute tau ave pei o na masani ai. Tātou te mua pe lava I le tua I lona lofa malonanga le lei. Wa wa ia whaia mea sili mo I tātou umalava. Ma loro soi fua ma le langi mama I rautou pa ia malo o tau mamalu. Ia te o tau pia lava le anga le lei o le tua. Ia wha manuia fo I le tua ia te o tau umalava. Ona o le alofa ma le anga le lei afua mai ia Yesu Kiriso. O le tātou purkalame le neitu la fiafi ia e wha awawina pei ona tātou tu mawai ai I le vai aso taruai e whata otolo tātou wari I whaola. Ai o le neitu la ia e moni lava. E a whaina umalava I tātou I whainga tā ona le maliu mareoti. O popo ngā fwoi whaala velave o maota ngase o nuu mala alfanga I o ainga po whea lava o o iai tātou ainga tāpua I le neitu la ia mātou te talo pe I le tua I le lofa mareanga le lei ina ia whasosoani ia te utau I le manuia ia mawhae eina lon swafa e ala I ana vāvenga mamana I la utau ngase pe ona iai ia o se fo I mātua whawhine ma tua foi o lo ia I to ese ia fa manuia le tua ia te utou
Ia e whaongala vai le tuolo tātou teimi maseni ai whapenei. Ia tātou te wheiloa iai. Ia matu ina mai ai o le vi inga o na lofa molo nanga le lei pei o na masani ai ia sa umalava o le ni yola. E mana tua e fwoi se ta se uso o lo o i le whare mai le nei tu la, le uso ia junior. Ia whamalo uso le tawivi. O le ta alonga ia le ti ngā lava mwhaingta. Ia ai ulava i le lei, whamanuia le tua i lo whatafa ngase ngase. Ia te oe pe lava le angare lei ma le alofa o le tua, ono sa i popo ngā mwhaingta. Ia e tini lava i le manuia mai i le lii. Ia atonu fui o nisi o tātou ainga, ia o le loto wha vau vau, ono le malanga maliu mare oti, ia te o tō le wha mai senga le tua, ia mataeta ia la o tau soi fua la le lei, ilo nā lofa e ala i le whinengalo pa ia, o le angang pa ia, e pei ona o tau iai i le nei vai tau. Ia o le temi le nei le tātou Port Kalame, ia o le a turi le loa, ona o whai alofa atu fwoi ua vele whala, ua lewa fwoi wha atali mai pa ia malmamaru le tunu po le ase upu mo le nei a fiafi, ia e lima taita ia i tātou malengang pa ia, ilo nā lofa malonanga le lei. Ia e wha wheiloa i atu le pa ia malmamaru le tunu mwhai o na māua mai le tātou nei wha sāna launga, ia tau ili ilifono tui la epa mālo, le tau Port Kalame vi ia le ri, ia wha taitele lava, Virginia, Dano, ia mālo, wha thank you for tuning in tonight. Amelia, ia wha moana, ia wha tālofa la ua whionga au le lei pastor Fagalilo Samuelu, mālo soifua Manuia le ni teimi, wha tai le lofo le tua o mawhai o na tātou whisila whai le suafa tāpuai ma le langi mama. Ia, wha mālo, wha tai tele lava Amelia, ia wha Manuia le tua. Tua whene o lita mā vaenga tā lofa pastor, Manuia le Port Kalame le nia fiafi God bless, ia whawhitai tere lava i le lofa mareanga le leima whamanianga. Ia, vi ia le tua rona lofa, ia o le taimire nei, ia o le a whasawali tato Port Kalame. Ia wa o mānaia fo i le a fiafi, ia wa mānaia fo i le tau le nei tū la, le vela tele le manunu, ia e wha le mānaia fo i vela, ia ia so ia au le tamere nei ia usi mai ala uto whaafonga i le pese ua saunia mo uto. Esi
whaftai mana ia le pese ia ia pele lofa maleanga le lei o le tātou tapa au le langi. Emilia Fa'a Moana. I'm feeling peaceful. Listen to this song. Praise God. Thank you, Lord Jesus, for your wonderful love. It's so amazing programs. Thank you so much. Yeah, may God bless you all. Yeah, whaftai tele lava le mafuta mai tātou pokalame le netu la fiafi. Ai ole sina tala o to lai titi lava ia e ao ngā pia lava ona tātou tuli matai pia lava le tūlanga o le iei le whamai. E sili lava le puipuia nai lo le tonga whitia. E ao ngā pia lava ona tangata ngai pia lava o le tangata ilo na ia soifua puipui. Ia e awa le tātou whaia i le malosi whapea ia wa whaatanga mai i tātou i le whaia puni fōringa i nisi ono whuanga lau tele. Mana tua le lei sa mua le atunu pele. Nei le tai lava ona afia le lalo langi a toi tui. To tele lava tangata wale mawhai ona la to talia le tui. Ia o le whare mai fo ia. O lo iai lava ia le to tele o e mamai. Ia a whafo fo i communities ma na whanga whapena. Ia o lo o afia pea i le whamai. O le wala awari tato pukalame le netu la ma le whaanoro lava. Ia wha mole whai o tui e pui ai o tau. Mai le nei whamai au whawhenga iai o tātou. Whapewheo na tātou iloa ona no nofo whaatasi ma le nei whoma. Ma le nei whare mai, sorry. E ta tau ona whai o se tui e pui ai lo tātou wala ma le soifua. Pe paula na o le vai fo o lo whaongari taimi le nei. Ina ia puia mai i tātou i le whamai. Ia malona o ngaonga pe ona sila fia le ati. O le nei whamai ni popo ngām whaingita e a awhi ai o le tangata soifua. Ia ole taimile nei, ia se i wha wauru tātou porkalame mai le vai aso talu wai, o le a le whata oto. A le a fo i le winga malona whaongaina, o le a fo i le ao ngā i le ola o le tangata. O le a fo i le iloa o le i whaola i te tonu o lo tātou nei ola. E i taimi o le olanga le nei, e whainga tae le tangata o na malama lava o ia te ia. E i taimi e whainga tae le tangata o na savalia la asanga o le Manuia ma le lei, i le whaatua ma le whaamoemoe i le atua. Ona o le awhianga i te tonu o le tangata i le pongi sā, i le malama i whata oto le li whaola. A o nā mea lava i le pongi sā, e a fua mai i le whaalave o le fili i le tangata soifua. O le whata oto, o le tele i olo nā o ngā e ilo ai i le tangata, o ia lava o loo whaata tau ma whaatusa iai e Yesu. O nei whaata oto umalava e au ngā i le soifua ma leola. O whaata oto la Yesu e sili o na mana ia ma lui tau ina ua o mea ia e au ngā i le poto o le tangata po o le masani po o lona sila fia ma le iloa. E a fia ila o mea lilo foi o lo nā tia i tonu i le soifuanga o le tangata po ni vaenga fo i o le tū whaalenganga. E ta tauai i le tangata ona whaamalosi ai lo na nganga tāpua i le tua. O leo langare nei a tato vaai i le ola tāpua i o le tangata, o le ola mai o le tangata ua iai le tāpua inga i to tonu i a te ia. Ai o le whawhinga tā fo i le vaai o i tātou ai sea i le tāpua i le tangata. Ona o le ang sala malona ave ese mai o le tangata. Mai i fuafuanga le lei na whaia e le atua. E ei lava taimi uma e au ngā o na whaatangata e matua ai lo tātou mafufau. E ei taimi tātou te tepa tau laia i ngā ruenga le sirisiri ese. Pe whape whea o na whaatusalia ina lo tātou wola mara soifua i whaata oto au mai e le li whaola. Mana tua whare vai aso o talu nei, o oe o lo e whealua i pia lava o e mane whaata oto o lo o ia te oe e whaamatala au ili ai lo o langa. I te tonu o leo langa o tangata o lo o iai tā leni, o lo o iai mea alofa, o lo o iai le vala aua le atua e te tauai i le tangata o na iai le whisota inga i le vā whealoa i ma le atua. Ai ore awala pito siri lava no tā ua pe a tātou vāva ai i a Yesu e whaaoso fi ai i te tonu o su enga re tangata i te tonu o mea lilo. O lo o tanu mia i te tonu o re tangata.
O ina e sa ili iai le tangata i le whatua tua. Ona ua iai le nganga. Pa ia o le tua te tonu o le soifua o le tangata. O lona winga, ua leo to iai le nganga fo i leo le tangata sa mua mua no lai, a ua iai le nganga o le tua ua o lai o le tangata. O le si vaenga fo i lea, o mea umalava e ngā tia po le oa o le tamau ainga o le tua i te tonu o le tangata. E maua umai e tātou le ola o le whaata mau ainga ina mai le langi. E awina mai ai e le atua o mea le lei umalava e tusai malou soifua. E au mai ai e le atua i a te oi o mea fesoa swani e te tau ona e savalia i lou soifua malou wala. E au mai ai e le atua o mea umalava e te tau i a te oi i le vi inga mai vi vi i atu i a te ia. O le ala le na atala noa i Yesu i vaenga nei o fata oto, o lo o tuuina i Yesu le si o manga o le tangata malona loto i fale, e whaatusa tusa le i te tonu o le iola po le soifua tā pua i o le tangata. Ia, e le tapua i umane lalo langi i le atua. Ai o le whata oto ua mai e ona whata oto lia e Yesu mo le lalo langi atua. O le ta lia pele ai, po le iloa po le pongi sahi o le tangata. Ai ua whaia e le atua o mea sili sili umalava. Mo le tangata i lona lava tau. E iei umalava whata oto le ngang pa ia e to tonu o le soifuanga o le tangata. E ese le taimi o le tala noa le nganga pa ia ma le taimi le tala noa ai i le tangata. Ese fo le taimi o le tala noa le tangata ma le nganga pa ia. Ai sea o na mana malama i le to tele, myself included, it takes time for me to understand what is the Spirit is saying to me. What is he trying to say? What is he trying to lead me to? Where does he want me to go? No solo for city for the I just cannot wrap my head around it. You know, why this happening to me? Pe ofisili na e tātou te vava ai ai. E a vea le malu i tau mo i tātou. Ina ia tātou i lo ai le tāua tele. O le vala a wina o lo wola malo soifua i le tua. I le lalo langi nei. E tāua. Lo tātou te patau lai i le tua malo na whinangalo. A wā o vaengara umanei e whā. O le tele lava o le whata oto o lo i tonu i a mātai o luka ma reko. O le māneia i o le tele o le whai tau i ai, ma toe tuina mai ma nisi fo i o vaenga o tonu i a Ioane. Ai aftutu ngai uma vaenga nei, ma tatou vava ai le tele o vaenga whaamatala ina i Yesu o le winga o whata oto ro tatou wala. Tatou te malama le lei lava i rona tau mawhai. Pe ai sea ua Filifilia ai i tātou i le lalorangi nei. Mana tua fo i tātou. A tātou wa ai fo i le whengenga tuai i le tusi o Proverbs, po le tusi o whaata oto, na tūsia Solomona. E ese fo i le māneia o le whaata oto i na mai e Solomona, o la le tusi. Ona o le tangata na wha Manuia ina i le tua i le poto. E ei tūranga e whaatu saini e whaonga aila lea e whapea i le aoa o atu o le upu moni po le upu patino lava i le tangata e te tawai. E whaonga aina e fo i tonu o le whaitau e whapea o le ita e tupu mai eile mata utia ai pei o le tangi a le leona. O nei le maisi vaenga whapea o le tangi a le leona ua lafo whaatasi i le ita o se upu mo se wha tusa tusanga. A ita tangata. Fe mai po le tangi a le leona. Ia awai tātou le ita lona wingala, o le matua fe ai whaalii, ita, whaamatala, matua le loa po fea se vaenga, e mapu mamarolo, iai le mafau fau le tangata. Whawheroa i atu papaloloa Mary Collins, whawhetai lava le tina le mafuta mai tala whelau sunga Pastor Samuelu,
Matafeo ma lo le soifua maua i lau sunga wha pele a fionga wha tonsa sunga tūne e pawhawhitai soa. Manuia le lua tautua i le nei a fiafi. O lo mafuta atu i lunga o YouTube, o lo fatu and car plus. Ia whawhitai tele lava. Ia wa aloa se fuiva, ta alo whalawa Samuelu Matafeo soifua manuia i lau sunga whawhengainga. Ia whawhitai tele lava le mafuta mai Perkins. Ia ma lo lau sis le fata si mai tato po kalame ia vi ia le tua high pastor Fagalilo Samuelu Alopopo toa wa Matafeo. Ia ma lo lava sis whawhitai lava. O le vaingara na le tato wa aia i le po kalame le tu la le nei. O le tuli mataina o le whaonga ina o i tato i te tonu o whata oto o le li whaola. Ai ava ai foi la i tonu ia Solomona malona ia foi fa tusa tu sanga o le fata oto e tangata. O fa manino mai ai le fina ngalo o le atua. O nisi nei o vaenga sa misi i le ola o le tangata. E le fa pena misi mai i le atua. Aina ave ese mai i le atua ina uanga sala o le tangata. O le foa i le atua. In other words, God protect this very special aspect of life. It belongs for le tangata to tasi. Ina wawa ai le atua i le ang sala. Wa fuai ona leanga ai ona ngaruenga i le lalo langi nei. O le vai le nā tato po kalame i le mata upure nei, e ao e a te tātou ona tuli mata i pea le winga moni lava. Ai se a wa faa lia mai ai nei vaenga e a te tātou. O le si vaenga o le tusia whaalinga la o lo iei le mea moni lava le tusia i le tonu la le whata o tolia ina o le whata singa sa masani ai Yesu o ne ia whaia o whata oto nei wa whaalia mai le fuafuanga atoa ai nā tia a le atua i lona whinangalo ato atoa e pei o na vaai manino i le awhionga atoa o le tuspa ia. Nisi nei o whata oto sa nā tia i le atua. E iai le aso ma le taimi o le li e whaai loa ai i le tangata. E peila o ina e tātou i le vai tau le nei. Ua fio mai Yesu, ua ia wha manino ato o toa le lei. O le ala le na, tātou te vaai iai i le atua malona whinangalo. Aua tātou te wha vai vai. Aia tātou wha malo losi pea. Tātou te vaai i lona whinangalo po o whea tanu lava o iai. Ai ma whai lava i le tangata te o tasi na maua. Ono o le atua, na te le nā tia se me tasi i lana whanau. Manatua o Yesu e pea i le tuspa ia i ono whai upu te tasi, awane i ngalo i a te oe, o lo o tala noa mai le tuspa ia i a te oe. O le tusi sa tu sia. Ma wha uina i le tua oe na tu sia. Ina ia whaonga ina e tātou i le taimi o loo mua mua. Mana tua foi tātou te sue iai i le ano lo loto o le tuspa ia. I whai upu umarawa taitasi. E le tutusa umai le whaamtalaina. Whateita inga whape tātou te vai le whai upu lea. O mai ia te au tau te mā lolo ai. E nisi vaenga pēr whamatalai o na whape lea. Ua whetalai mai Yesu e o atu ia te ina ia tātou mauai o se mapusanga whiawhia. O le nei mapusanga tātou te mauai o le oli oli. O le oli oli e whanau mai ai le manuia ma le saoro tonga o le tangata. Peila o le vaaile na whapena i le telo vaenga o le tuspa ia e tu ina mai o le whata oto. Ona tauma whai lea o le tustala e ta tala a toa le winga o le whata oto. Ina ia avea lea matala anga i le o langa o le tangata soifua. Ai a alo mai e tātou le vaenga lea. Ua pei ua misia e tātou le māneia o le tala noa mai o mea sa nā tia i le tua i luna loto. Mo oe le pele i ata ia. E moni lava e tō tele o lo ngā lua pe i le tua ina ia lātou o mai e iloa o ia. Ai o ngā luenga lea le tua ma le ngangpa ia. E whaawawina pe lava i asa o ma lava.
e le mawhai o na whatamala le tuailo na alofa ia te oe. E pei o le ngā ruenga e whemai e whaamatala i nai o se ngā ruenga e whai pēa lava e le ai o sona malolo. Se ia a fio mai o ke riso i le lalorangi nei. E i teimi tātou te su e atua i tele o niso whai upol tuspa ia atua i fwoi mwhata oto. It does not make sense to us. It make us confused more, right, so to speak. It make us think, well, what is he trying to say? What is the writer is saying to me? Why this verse is in here? What is the purpose? Does it serve the needs of my life? Whatua e whai whesiri nei e oso mai tātou pia e whai tau le tuspa ia. Ai o ese i o manatu malangona fo i o tangata i le lātou whai tau iai. Ona tamo whailo i tātou e whaapā leni le lei, le toi wa ai a toa lava i le mafuanga. O le tūsia ina o le whai upu malona whaamatalaina. O te mauma le lei lava le nā i to tonu o le mele ta o le biblical application, interpretation o le life story o le tangata i tonu o le tuspa ia. E te sa ili pe lava iai. E maua le lei lava le aunga a toa o le whaamoi moi o le tua i lau soifua. O le mea sa masani iai aso ana mua, sa tu ina mai e le tua le perifeta se tu lau. E tala noa i le tangata i le whataunuina o lon whinangalo. A aso nei, pero tu se e peru o ta ua whapea, ua iai e su. Mo ia musua le anganga pa ia, o le anganga o le tangata. Ma le taita inga a le anganga pa ia i le tangata soifua. E au ngana ia te tātou o na vaai i le loto ato o le whinangalo le atua, ina ia tātou vaai manino ai, i le tāua o lo tātou wola, malo o tō soifua i a te ia. A tātou whaia whai o se mea le lei e vi ia ilo nalo, whamalo nanga le lei. A mata mai te tonu o le tuspa ia. A mata mai te tonu. Pei e te au mai ei le fatu o le mea o lo sa ili o lo tau mawhai ei le tuspa ia, e whaamatala ma taita ina ai o lo soifua. Ina ua fio mai e sui le lalo langile nei. Sa ili tangata iu taia mo se mesia, ai whaawhainga tālo lātou manatu. Sa vaai i lātou i se mea fo i lea, i se taitai e whaatama ia pūlenga Roma, i le lava vā o na polonga, i le whainga tāo sa wanga, sa whawhengai mai lātou. Ai tari tonu lava le loto ma le nganga i mata opo nei, o lo ngā lue masanga lue pe lava le atua mo Israelu, ina ia tau nuu le whaaoratanga i tangata. Sa tau nuu, o Yesu na wha sa tauro. Na tau nuu wai folanga o le whaoratanga o le tangata soifua. Bole na o Israelu la, ai ua a fiai ma le lalo langi atoa. E teimi foi le tātou te mawhau iai po le ale mafuanga ua whai ai o le nei. Ai se a ua alofa te le ai o le tua le tangata. Se tali foi le whapea na se i tau whamanino en mata opo lea. Ona foi o le tangata e esero na whaia mai e le tua. O lo o tuu iai te tonu images of God i le tangata. Ai o tangata foila o le reflection le a le tua i te tonu o le lalo langi le nei. O le tangata foi, o le whaasino manga le a le tua e tusai malona whina ngalo i le tausia ina. Ma le puipuina o le lalo langi le nei i le manuia ai le o le whare tonu. For my Amelia, I stand on the power of resurrection of Christ and decree that you are free from whatever that springs hell to your life.
Such things that cause hell in your life be terminated now in Jesus Christ. Love it. Manuia manatu. Terminated now in Jesus Christ. Every sin that is in our lives is been terminated by Christ himself alone. Ua whaafaya ina pa ua ave ese uma ele tua whaalea o ngā ina. Ele mā losi o le mana o le tua whaftai lava. Ti resa, ia mā loa lava le whatasi mai. E rei lava se tase mawaile atu o toa o lo oli ua na o le tamā o le langi. E atu o toa ai lo tātou oli ma lo tātou o le tanga. Moni ma whamaoni. E atu o toa umalava i lo tātou tamā o le langi. I know exactly how you feel. Different situations may be. But the pain is the same. Keep the faith and keep believing. That's the key to your strength. May God continue to bless you and your journey. Thank you so much. Ia whaftai tele lava. Maire manatu o sunga. Talo whala sunga pastor watching from Auckland, New Zealand. Talo whai. Ia Manuia o tau umalava. O iai o tau le whamai le nei vai tau. Ia lo whangia o tau le tua rona tau singa alofa. I will terminate as we continue to talk about the parables that Jesus spoke, what he left on earth for all of us to carry on and to live by. Tātou te whaai lava I le whiau au tū o le tala I ngā Iesu e pei ona ia whaia I te tonu o le mālo o le tua. Na tā ua I le telo whata o tō ai maise lava le moto tangata ina ua o atu Iesu ia te ilatou e winga I le mālo. Malu I ai I latou ina ia tali atu I le whata tua. See, when God challenge you, challenge your faith. Or test your faith. He just want to wake you up, just want to make sure that, hey, I'm here, and so to speak. He just want to let you know that, I am aware of the situation that is going on. But sometimes when we put our faith in a speed mode, e halu mare atoa. E reise tapa sao pe slow down, e halu mare atoa. But when our faith is in God's hands, with the belief fully that God will move upon your behalf, o le manea I o le tali ai le tua I le vaenga lea. E tali le tua I le alofa malonanga le lei, o le tele na o le fata oto le malo, sa fitalai ai Yesu I te tonu lava le inner circle o I la tau ua I le malo le tua. O peo ina sa whaafanga mai ai ele li whaola le telo evangelia e tā ua I le soifua o le tangata. Ma whao ngā inai I le tele lava o ma tā upu te itasi e pei ona tā ua e tuspa ia. O whata otoa le li whaola o ia na te sila fia. O ia fo ia ma whai ona ia whataunu uina. Ma ia tala no ai I le tangata accordingly to the riches of the love of God. Tuli matai pere tato pokalame le netu la fiafi, tato te vava ai pe lava iai, awa o le whata oto lava ia watu ina mai e Yesu ia te tato. Ina ia whai loa mai ai le fuai tau o le malo e le tua, e pei ona iai, I le malo o le tamā o le lange I le so. Wa I le swinga. O le te leo le swinga le wa I le malo o le ekalesia Kirisiano, the government of the Christianity. Sepe ua li lifa ua drift. I le vainga fo I le tū wha le lalo langi. A ua le vai I le tū o le nganga pa I e tu sai malona wha vai. I le āmata mai ai I te tonu o le whenganga ma le atua. Mana tua I le whesiri whape, ai se a ua le liwhai I le tuanga vale oro, iai le wha le tonu ma le tū tau matau, e le se wha le tonu. Whata te inga le tuanga vale, o le tele ia, o le sasi le iai ona o le angsala.
Ai mawhai e le tua o na whao ngā mai eri tangata wana o le tua lava. A o le tū lava o lo le lei e tu sai molo nā nganga. E le lei pia lava pa ia mamanu. O le ala na ava ai ai i le whata otorina e Yesu nei. E Yesu o le telo o le whata oto. Tātou te sā ili lava i rona mafuanga, male ai a te tau, male anga tonu, male anga vaa. O le whata oto le li whaola. I lou soifua malo le yola. I se taimi lava sa whesiringi ai Yesu e la o Farisaio po o a whea lai o mai ili malo le tua. Fe maile o na tali atu leo Yesu i ate latou. E lea o maile malo le tua mani mea eva aia. Latou te le fai mai fo i whauta o i nei po o i nā. A wāre mea moni o le malo le tua e ia te ia. O leia Yesu le malo le tua. O leia Yesu. Fatu a fatau nuina o mai Yesu pe ona tara no ai luka na matau pas fuma le fitu luas fuma le sumatas. I lona to i taunu mai i le lalo langi nei. Tu se lau le fitalenga lava Yesu i e whamaoni a to o toa le leima manatu. Ia e sa whaataritalia fo le malo le tua i o mai ni whailonga te tele pe o na iai mane o fofungia. Ia ma mea tātou te wa aia i lona taunu mai. Areva ai to tonu is the mystery of God. E to tonu o le malo le tua. Leima se tase i leo whawhenta nu mai. Ai se tau nu mai Yesu na te ia to te talau ili. Le malo le tua. I le lalo langi nei i lona toia fiu mai. Pe o le vaenga na le sa tatata noa i le vai yaso wa tu atu. Ina ia toi summarize atua se tau whaapupu atu ai wa o le whainga tā ma le tele ia. O tu singa e winga i whata otua le whaola. A o le taimire nei, o si mailo whaafonga se iwa vai foi o le tatu pokalame. E se pese ua sau nia ma oto. O si mailo whaafonga.
Malo whaftai tere lava, ia, mana e pese sa tātou whanangolongo i ere netu la fiafi. Ai se whawau pere tātou porkalami, o le a sefi la le tātou wa ai. We're gonna shift gears to Proverbs. Ai se awa tātou o le Proverbs, se toi au mai lava le vaenga le o le tusi a le whata oto. Se I tau ma whai fo I lea, e whawhiso tai ma le ata mai o le li whaola. I le mafua anga o le whaatawa ina o le poto I le tangata. Malona sa vali I tu tonu o le tau singa a le li whaola. E a fua mai I whata oto. O le mo le sila fia le tata au whafonga anga. Lau whafonga. O le tusi le a whata oto. E tolu vaenga o lo vaina I le tusi le nei. O le vaenga mua lava le tusi lea, e whata tau le wisdom for young people. O le tusi le nei, o le tele ia na whao ngai te tono o vaenga fo ia o au talavou. E ele fesiri whapea, why these proverbs always, or perhaps, most of the time, e whao ngai e youth pastors I te tonu o le talone au talavou. Ona o loo iei fautuanga fo ie whaapea ma le tautanunga, e sauta mai titi mai a inga ilon ta mamanu tina, toi whaamanatu atu iei e le atua, e eire ta mama le tina I te tonu le tuspa ia, e toi whaapalenia I le awa awina ma le awa awatu, o mātua I le whanau. Nā le wingo le vaenga. I le vaenga mua lai tau le sifuma le vadu, ka tato vai e le chapter na o le, le chapter mua na le iwa. E te vaaia I se atamata o tia lava o le ao atu o le tamā. I le whanau. Le vaenga la na o le tusile o le whata oto. A tātou malama lama le elon whaongaina. O na tātou ilo le lei lava lea. O le poto o Solomona na au mai ia I le atua. I le whaatonu whalawina o le ola o le tamatiti. Whātata inga la. Whapela o ele wa amata iai tatou. Ia whaongala, temile nei. O tupu ai te tono lo a inga, o le awa inga, o le awa ao, whaatonu, tau singa o mātua ia tea. O nalo leo langa ua matua wa amata ona owiloa. Ona tuu leo o te ola I awa onga ma o inga ma pui inga. Po alava men te wai e lo tinama lo tamala uola. Le vaenga mua la na le portion na le tusi lea o le Proverbs. E le vaenga foi le e whaafainga tae lesi teimi. Ona mix up a tore tūle me tau launga. Ai masi foi lava te tono lea awa wina. O le whanau. Ina ia lātou mālama lama le iai. Ona opu nei, opu ea fua mai I le poto o le tangata o leo Solomona. Na fō wai I le atua I ate ia. Ona o maile le mata opu lor se fulu. Chapter 10, whangata maile I le los fumar wha. O le vaenga le tuspa ia le tusi lea, o lona winga, o le wisdom for all people. Lea la wa amata ona amata mai a inga, a le wo mai I le lautele. E wo mai le lautele. E tātou te whai tau ma wawa ai fōile iei I le mātango fia fō I le vai ina. E Solomona o le tusi le nei. Le vaenga na lea le wisdom for all people. O lea e whao ngai le tusi whai tau waso le ka le sia le whakasa. E o I le whai tau o le so sa le nei, le vai aso le nei. Le vaenga na lea le tusi. E ese la le sau leo o sa wai, o leo whala wai tele. Pe ona ta ua wisdom for all people. Lea iei le tusi wheta waso le vai aso le nei. O lona winga foila, e wawa ai le leila wa iai I le whata o toliaina, I le mafua anga pe aisea, ua tala no ai Solomona, I le au ngā o le nei vaenga. Se sau se taimio inuma, o na whaamatala atu le tusi te tonu lena su e ai. Ma sa ili ai, le whao ngā ina ma le mafu anga, o le au ngā, o le tusi le tatu ni yola.
O le vaenga lunu tonu. O le manaya ia. Wisdom for the leaders. Ia a tua vainisi vaenga o le tatou vav ai ia i le mataupu lea. Ia e whatatau lava ia te ila tau ia. Ua poto. Tangata poto. E leo whaapea mai le leaders. Fo le whaapea e tai ai a. Le ai o le tangata ua matua i poto ai ai. Ua i loa o na ola ai. Ua i loa o na ola ai. Vai rena amata mai ola i titi leo langa. Wha solo mai na lea. Ia ua matua wa publicly. Ua aruanga tua leo langa. O na o mai le whaapea. E tu inatu o tialu i le lalo langi. Ua e poto mai e ata mai. So in other words, a tu whaatasi la upu nei vaenga nei toru whaapea. A o wai le tamai tite tu Simonala. A o la ina matua. E le te e se rona winga. E le mawhai o na ngalo le tamai titi le poto lea. Wa o inai o ia. Rona winga sau mai o le tamai titi sau o tangata la vau. Na o atu lea i le tangata wa matua le soifua. Lala nao le mana nei ia i o le tusi lea whata oto. O na iei nisi o pā anga le o lo mafuta mai le malama te le lato il Samoa. I say let me turn the page a little bit into the English so that way our folks that are tuning in tonight too, they so they can have the craps, for what we are talking about tonight from the book of Solomon, the Proverbs. So in other words, the first part of this chapter we are talking about tonight, Proverbs is divided in 3 major categories, which is the blueprints that is painted for our lives from yesterday, today, and tomorrow. Tau lives o le tele tono tuspaia o generation, o ila tau o lo whana na mai, o aunga tupulanga. So in other words, Solomon instructed the young people of his day like a father giving advice to his child. So Solomon put his life on the line to advise the young people of his day like a father is advising his own child. While many of these parables or these proverbs are directed towards young people, the principles supporting them are helpful to all believers, male and female, young and old. Anyone beginning his or her journey or to discover more of wisdom will benefit greatly from these wise sayings. O isi ngā whaongai o le upuolea o le advice, o le whautuaina. It's tono le vaenga lea o le poto po le ata maile tana i tātou. So the part P of the book of Proverbs is a wisdom for all people, which is Solomon wanted to impart wisdom to all people, regardless of their age, sex, or portion of society. This sort of wise sayings gives practically wisdom for daily living. We should study them and apply this into our lives. O le manaia I o le whatinoina Solomon o le mataupu lea. But when we come to the last one, wisdom for the leaders, in addition to the proverbs that Solomon collected, the advisors of the Hezekiah collected many proverbs that Solomon and others wrote. Leala nai e se le potoma le ata mai o Hezekiah. He followed his pattern. He collected many proverbs from Solomon. While most of these are general in nature, many are directed to the king who dealt with the king. Why is it that? When 2 kings are in a room,
there's always an elephant also in the room. E se a se alava a mawhai e lua tupu e to o lua, ona come in peace. It is someone so king for my know this is who I am. This is who I am. This is what I want. This is, so and so, whatever. Ai o le poto le ina ia o ngā e whe tu na ia le upu Samoa swala upule ina ia maua ole fi le mu. Ma mawai o se mea le lei. Ina ia tom mai o le tangata mai i le pua ngā o le whaingatā ma le whaingatā o le ulanga. O le aunga atoa lava le na, because these are the particular useful for leaders or those who aspire to be leaders. E tatou umalava. Le amatanga la leo le tatou vava ai i le whata otoria ina i le atua o le wha moe le talano i tatou le aso le nei. O lona wingala, e mawhai o na tatou wha tupu ina le poto. Ai le eise poto i le au ngā o lo tatou poto. O le poto na e au mai e le atua. E au ngā le poto sala lau. I'm not discrediting it. It's good. But we are talking about clever. It comes from God. Wisdom that comes from God. E te tau o na tātou wa o ina le awala e o lai le tangata male mauti noa o lona lava i loa. Ho le whaingai o mta upu lea. Because some people, they refuse to accept what others are saying. Something that it's good for their lives or is vulnerable to them, and then somehow reject it because they don't want to be told. They don't want no one else to become mom and dad to them. They don't want nobody else to point them out for things that they do is not right. Ai o le tangata sili o nāta mai o e na soifua mai o Solomona na ia tu mai le tele o le tala tu. O le ata mai na tustusia i le tolu o whata oto nei. O ila se tasi na te iloa. Ia whata oto whailaunga. Ia ma pese o pese. Songs of songs. Vainga umane e tolu, e ese le ata mai. E ese le matautia. O le tūsinga nei a Solomona i ana tusi nei e tolu. I to tonu lao tusi nei, i lalo le musumusunga le ngā pa ia. Na te tuina mai ai le malama anga, na ta iala mao ngā ai mo le o langa le ngata mo Solomona. Israelu, ai o le lalo langi atoa, e whai tau iai i le tusi lea whataoto. Whemai o se whataoto o se whai upupupu ma oti, e tau mai ai le upumoni o le tusi la leo whataoto, o se wha taita inga, o le reflection o le tua, i le lalo langi le nei. I le ola o le tangata na te maua le poto. Ai tasi lava le mea o ngā i le poto. Ia iai le whautauta. Ai ale iai se whautauta. E sola le poto. E sola le poto. O resi vaenga o le manatu au tu o whata oto e pei o na tātou whata ita ia le telo vai tau nei. O lo tātou i loa o na olai i le nātura o le poto moni. Natural. Natural. E ese le tāua. E ese le tāua. Whata ita inga foi. I lau ngā ruenga. E ia le poto na e au ngā mori ngā ruenga. Ua māsani i ailo poto. Ai e alura te ngarua lesi company e le māsani i ailo poto. E le mawhaiona e whaia se longa e train o e le tasi tangata o le company le na. Ina ia e poto i le ngā ruenga according to what they serve and their purpose.
E whape na fula lea wa o ngā Yesu i le o langa de nei tātou te iai. Ma tau lia fula last week le no mention ai le whapea a sau Yesu e whelua i ma i la tau e whao ngāre pala pala for example o nisi pe whao ngā i ai le mati pe whao ngāre vau po le lava. O le taimi tono na e whetau i ma i la tau i le tonu o le o langa o lo o lai. Ai o le mea moni lava, na tusi Solomona e whaapea o le matau i le lii, o le whaavae lea o le poto. Ai e vā le lea e ino i le poto, ma le awa inga. Tamala na ne maua i le taupu mua lava le whaupe fitu. O lona winga la, o le ase atalo o tau momoli mai i a te tātou le asole ne whai mai, ona ina ia au maia lea o le whai tau, o le tangata ua poto, ma lango ina o awa onga i le a o atu i le ala e olai, e tusai ma le ata mai whare atua. Waira lau tu e si e Solomona tu e si i sao lava i le atua na au mai le poto i a te ia. O lo o a fia foi i le whata oto le telo ma ta au puis ese. E au fia i le tala vau ma le awa inga o langa wha le a inga, le pūlea ma le tangata lava ma te tonu i lona wha, i lona seo manga, ma lona wha pale i le atua ma lona whinangalo. A iei tātou i le vaailea i le mālosio le laulau whaiva. Ona maua meile i tātou le vaenga le nā o le e le vaenga foli o le mata. E i le vaenga foli le whapea i le aila e au ngā pe lava ono tu e so na haru pe lava. Ai o le whina ngalo au si o le atua, ina ia maua e lana whanau le tamau a inga o le poto. A wā e mate tiva lana whanau. I le poto. E vanga na ai ua o atu se tasi i a te i rātou. A whapela tātou te fia maua le vāenga le tātou te tala noa i le poto. O le mea te tau na whai, o le tātou tangi atu i le atua i tātou sanga. Au mai le poto wha mole ina ia whesosoani ma o wiloa ai. Lou fina ngalo i lea vaenga ma lea vaenga o leo langa o le tangata soifua. E ui lava la o le wha moenga atua o le o atu ma le awa onga wha vai i le olo le tangata. Ai wha manatu ma lewa Solomona o se tangata e muli ia i nei fautuanga o le asavali vala lata ma le atua. E poto loa le tangata. I loa loa le tangata. O wita whewhe. E sao lava e iai le atua soifua. E moni lava ma wha maoni a o ngā reri. Mo i atu ina mai. O le upu whata oto e sau mai le upu e peru o luna winga. Ia pule po le o le pule. Ia pule po o le o le pule. Pe atu ina mai i tono le upu wha e peru. Ina ia tātou wa ai foi ma mauti noa. Le whata o tolia ina mai e le atua o lona whina ngalo. Ina ia a veo nei manatu e te wailo tātou wola whaatasi ma le atua. I vaenga nei. Ina ia poto ia i tātou i wha upunga o le tuspa ia. I le wha manatu mai o le tuspa ia. Māpopo inga wa au maia i whautuanga lo loto mo le pūlea ina o le ola o le tangata soifua. Io e manaia. Manaia lava le tātou mata i whanongonongo iei. Au e whai taula i le whata oto. Ia maramalama i le iloa ina. No, it makes sense. Ia maramalama o le iloa ina o oe e le atua. Le whaatau ina o oe e le atua. Whemai o le kile nā e a fua atu i le ala o le poto. Nona winga o i nā tonu lava e te savalia ai le ala o le poto.
e te olai, ma tausia i e le tuolo soifua. E tā ua. Ai o re poto foi le na o na maua lava se o na alu ma le atoa. Tamalana. E ta mo e nei, ai se la tai au. Mo aunga tae tu ta mo e. Ai siri peo na whaatari tali i le atua na te au maia. God will continue to give us wisdom to solve any matters, to bring peace together, or whatever we may need in life. O le alofa na maleanga le leo le atua. E le mawhai e tātou o na whaangaloina. Whalonga i mafuanga ma le sona mai tangata sili o nā tamai i le lalolangi. Māua onga i le upumoni mai tutonu i le o langa o le tangata. O wao i nā, a tātou whai tau iei nei whata oto. E tupua e ai le ngā lue e tutonu i a te tātou. E tupua e ai. Pēla o le vaenga le nā e au ngā i a te tātou, o na vaai toa i ai le vaenga leo le tūlanga lea. Ina i a tātou i loa ai le ala o lo tātou sāvali ai, e le lei mao ngā mawhitau i mo tātou. O le a tātou pese le vavai e tātou po kalame, o na tātou toi whaawawina i lea, pe a mai e pese lea, ia, o se mai e lau whaafonga. Atua, auta, malea tua.
tua ele se mea e whainga tai le tua pe ata whaatua tua au tau ma le tua ele ai le se me whainga tai le tua Ia, whamalo whawhtai tere lava le whatasimai tato pokalame, manai fu pespesenga o le neito la fiafi. Julie Lupe, Scanlon, Wikirifi, o isa le talo whae, so le Manuia le au nanga le nita e o fu, mafutate Mexican State, ia ua afa walua, nei 2:38 a.m. God bless. Whawhtai tere lava ia o Mexican State o Spotty. Okay. It's a state is well known for their basketball team. Yeah, malo lava. Whawhtaire mafutamari tato pokalame le neto la fiafi. Ia ki mara pe Teru Pedersen. Ia whawhtaire whatasmai. Ia marito telefone pa ia maro tanu ilunga le YouTube le neto la. Ia whawhtaire whatasmai ele tato pokalame. Po whea lavo e mau mari tato whasaralunga. Whare pui pui ia whare mai. Ia po no malal fanga po le alava. Ia e man nei lava le anganga o le atua mo tātou le nei tā e teu wai i tātou. Ia lofa pe lava le atua. Ia le tabi le nei ia ua fast fuma tolu minuta te nei le tula e se furu maritasi. Ia malo lava. Malo pastor mana ia por kalame. I'm very interesting pe se whaangongo. Le maruma whamtarina mai o le poto Solomons. Ia o wina ai le tangata ai maise le soi fuanga. Lea tātou te o lai, amen, hallelujah, ia whawhtai tele lava. Whaawol tātou pokalame no taupu lea, ona e au ngā. Ia te tātou i le nei vai tau. I le tātou whaai i le amatango le tusi le peo no tau wai vai i vai ngai tolu. Le poto mo tangata. Le poto mo tangata. Ia na o awina Solomona tangata tala vau e pei lava o se tamā i lea o awina o lana whanau, o le vaenga lua, ia o le poto mo tangata uma. E ui lava i le tele o whata oto po o le poto nei i le toa tele o tupulanga tala vau. Ai sa iai lava le manatu au tu o le tupule nei. O le poto na wala awe i le atua ina ia mawhai o na ia tai ai Israelu. Accordingly to the will of God. Ina ia maua e ia le atamai, ina ia whai ai o whai unga le lei. E tusa ma le whina ngalo o le atua. So se tasi lava e amata lava le mananga, e su e a tili i le poto. E masani umalawa i tātou, a whaapea tātou te o i se no fuanga, e se e fauia i tātou. Le me mua lawa tātou te vai e, o le tuatusi, a o le ale au wala e alu a ngai i le vaenga le tauturi matai i le malanga. E pei e whapenare vai e Solomona i le o langa o le tangata soifua. Life on a fast lane, e mo i lava, e te me tupu i whalave lave. Life on a fast lane, leo langa leo i tātou vai taurine o matua i sawa lava. Lei ma se tapa sā. Ai mana au mia le kampasi tātou ina ia tai ina ai lo tātou wala. Pei o le kampasi whasino mai ai, ma le vaenga whare to tonu e i le whaau tauta. Ina ia tātou loa ona o lai ma le fuafua. O lai ma le fuafua. Pe faa pe fea ona tātou wau lia. I le potole nei. Wa au mai e le atua i a te tātou. Le vaengana e lua i le poto mo tangata uma. Na mana o lava Solomona e fōa i a tuaile ata mai tangata uma lava. E reo se mentu ina mai ina ia wana ia taofi. Ai sa tu ina mai ina ia avatu. I tangata uma. A wao. Ma wa iai le tō telo tangata. O na vaile le vaenga e tolu.
I le poto mo tangata. E ese foi le ngā yuinga a Solomona I le vaenga le mai e le ngata I fata oto na oina e Solomona. Ai na oa oina fata sia ma fautua e fo I Ezekia. I le tele o fata oto sa tu sia Solomona. A tusi e luta mapolo tinase tusi po le apia le whanau. O ne yeilo tus tu singa fo le whaapea o le tama po le teine I le tu la o le aso ma le tausanga. O mena tu tupu mai ai I le whanau mai o le pepe pe whaingatā, pe le I whaingatā. E toi titi lava tu tusa mai wha maumonga I le Proverbs le wha maumau ili o langa o tangata. A o mai o lai titi, a o ina matua I le mawhai o na toi ngalo. E ola I pia lava tamai titi. I le alewa I le tato pakalame ni mata upune nei, ona e au ngāre tato wasiasi pia I te tono le tato wola whalenganga. E au ngā pia lava. Ona o fisota inga I tato mo le tua. Sa le iei se le lei I le vā ina ua pa ure le ua I tangata I le angsala. I le raro langi lava ia. Paule le lei sai ai. Sa o lotu tangata nu e se le aine alato sacrifice I le atua. E tu sai mara lato angsala. Ai wana o Israelu sai iei le vaenga lea. Sa tau se lato pito la au lea. Tau sanga oma. Pea on tato wiloa. Ia anga sala Israelu nei fatali se yo o le, for example, le tausanga le wha mangalo iei le tua la tawanga sala. Pe ufi iei le tua. Ona tatala le Solomona whapea. God wants his people to be wise. Two kinds of people that is constructing path of life. The fool is wicked. Stubborn person who hates or ignores God. The wise person seeks to know and love God. Vaingala na ilua e a fia tono le wisdom. Le tau turi matai e tau pokalame. But the importance of this, when we choose God's way, He grants us wisdom. His word, the Bible says, will lead us to live right with God. Have right relationship and make right decision accordingly to the will that God has given to us. Ona yei leo vainga foi leo le whai ia po o relationships wale te tonu o loo wha au ngai pea e le tusire nei o whata oto ina ia mauti noa le lei. The Proverbs gives us advice for developing our personal relationships with friends, family members, and co-workers. But in every relationship, we must show love, dedication, and high moral standards. Ia tātou. Because we are living in the reflection of God. A o le poto le wao mai, e teu wai le ola o le tangata. Ina ia loa ia le tangata, le tāua how to relate it to people, we need consistency, tact, and discipline to use the wisdom God gives us. If we don't treat others accordingly to the wisdom God gives, our relationship will suffer and suffer more. E le leile tua, e alofa le tua lana whanau. But in other words, as we try to explain, when we come to the speech, what we say shows what is our real attitude towards others. How we talk
reveals that we are likely like. Our speech is a test of how wise we have become. Lona winga la e taua, to be wise in our own speech, we need to use self-control. Our words should be honest and well chosen. Sene mana ia. Sene mana ia vainga lea. Because God evaluates how we live. We should work purposefully. We must never be lax or self-satisfied in using our skill. Tau na whaunga. Aua le whatamala pe whaavaivai ai whaunga. But there's also a thing that calls success. So in a way it says, although people work very hard for money and fame, God views success as having a good reputation, moral character, and the spiritual devotion to obey Him. Manuia. Because the importance of this is this: a successful relationship with God counts for eternity. Everything else is perishable. All our resources, time and talent come from God. We should strive to use them wisely. Manuia. E au ngā mo I tatou umalawa. Ona toi points au le tamalo Solomona upu ne whapea. Proverbs begin with a clear statement of its purpose. To what? To impart wisdom for godly living. The first few chapters are also Solomon's fatherly advice to young people. Although most of the material in his section is directed towards young people, all who seek wisdom will greatly benefit from these wise words. This is where one can discover the source of wisdom, the value of wisdom, and the benefit of wisdom. E mānei le tusi, mānei le tātou whaitau mwawa ai iai, e au ngā lea mo I tātou. Ona toi shift mai leo kia re whengang tuai, toi tu mai I tonu, o re whenga inga fōu. Va ai ro tātou iai le whata oto fōi lea I le lulu seito. Ua tā ua fōi o re whata oto I ele whā. Ai mana tua fōi tātou re tusire o tani elu mta upu mua mua whapasua mai fitu. Tātou te whaitau ai pia whemai, ua fōa I atu e rea tua I nei, ua fōa I atu e rea tua I nei, tau le lea e to o whā. Se tō mai winga ese e mālamana mai I tu o le tau e le tustu singa ma le ata mai. Whao ngai nei le tua. Fō I mai e le tua. I le ale vaenga lea. Masa atu ina atu e le tua I atani elu le tō mai whapitoa e whaamatala I winga o whaalinga mamiti. E ui atu ai le tua I atani elu. I roe tani elu whina ngalo le tua ma le mea e te tau o na whai. Na tu ina atu atua e le tua. Lo nā lofa ma lo nā ngari lei. Ai ua whetalai atu whai o ia ia te ilato I mea e tele I whata oto. Ua wha pe atu. Wha auta ua aru watu le tangata lulu saito e lulu. Ua lulu fo o ia. O na pā uu leo le isi saito I tawhatafa o le awala. Po o le ala. O na o mai lea o manu Fililei. Ua ai nai. Masa avea o na ose vaenga o le tupu ae. O na sa le ai so lātou ele loloto.
E le wha mo fole wa pe atu watu lalo o na mangoto le ele. O le lu wina le nei. O lunga o le whonga le ele. O le asa wa ai iro o langa polo so fuanga le nei temi. Ua lu wina ea oe i le swau manongi. O le angang pa ia. Pa ua lu wina ea oe i le fatu o le ola mai le atua. Pa ua lu wina ea oe i le alofa ma le anga le leo le atua. Pa ua ia te o Yesu. O vaenga i e tātou te mata mai loa e tātou. O lo o ngā lue pe lava le atua i lo tātou wola. Malo soifua. E peila o le atare na o lo o whata oto mai e i le mata upu lea. Ina ia whaingo fia o na tātou malama lamai i le whina ngalo leo lo tau momoli mai tonu le mata upu lea le fiafi. Ia o tātou loa le alu ifo. Wālua e la o na mua i lea. O na mangu ai lea. O na uwale iai ni o lātou waa. Ua tutupu ae i le vau tui. Ia, a tutupu vau tui. Waile uma e tātou. Ua tutupu mai a mali o langa whare i leang sala. Wa a fia i nāle le poto le tangata soifua. O ai e iai talinga e whaalongo i nā whaalongo ia. E manino lava. E tofu tangata uma maritalinga. Ai o tangata umalava. O nise whaalongo. O nise langona. A o isi. Matuale ai lava maseleo. Ai se au whapene iai. Ona foi o le va aile te tonu i le poto. O le whainga tai o le sa i linga. O le whainga tai ona i loa le poto. Ai o le fisosoani mai e le atua na te wha matala loto ato atoa. E maua e le tangata le absolute. What is God trying to say to the people? O le ala nai ese le tāua. Pea no whai atu. E tangata umalawe taringa. E umalawa taringa o tangata se tulo. Some listen and do. Some can only hear it, but they don't want to do it. You know? Au le rofana mareanga le leo le tua whi mai ea. E pipi ia tuwairo tātou ne yola i a te ia. Merge with God together. Ona whai mai le e te taue a te tātou ona Filifili e whaao ngā le leire tātou whaalongo i le upo le tua. Ina ia poto wairo tātou ne whaalongo i le anganga pa ia. Ma le musu wina o lo wanganga. Ia pe taila, ua whae loa mai le tuspa ia te tātou le tua inga tangata e wha. E se ai loa i le whaare li wina wha pertania. A e sa tawa whaipe lava ina ia tau maua mai o se whaenga i lau ele elene e wha. Po o whea o lo pa ui e se whatu le lei. Ia mantua foi tātou. A pa uia te oiwa le leila wāmio. E te ave o le saito le nā, le fatu le nā. Ma e tausi e ola ai oi. Ina ia ola mai tonu ia te oi. O le stangata e misi ia toa. O le si matua i whaitala le lava, le ai. O na o le teimi fōi lea ua whapea ua wa aia tua i le taunu unga o mea umalava. O ne ilo le nganga fo le whape o isole ana i loa lava o te alu iai. Ai o winga umalawa i e tau mai ai e tātou. Le te leo le winga o le tūlanga whale nganga o le tangata, po le tamalo, po le whine. O loo tala noa ina, le poto mai i le tua. Ona so ai lea ma le tele o whawhaingo whiaina i le tua, o ngā ruenga e a fua i le tangata malona sio manga. Ia le winga whamtalanga nai whaunga ina tonu Proverbs. E la atu ai tua ia atam.
La te vai to ia tamu I le o langa. Sa maneia lava le o langa o a tamu. Ai to pa u lava I na ua fatamala eva. Ma ua ai e fo I a tamu le apa. O I nā lava na wha le tonu o sia la amio. Le la tamo whai Solomona ina ia toi whaava toi wha toi tepatase I tātou I le taimi na tutupo I o mea nei. O winga na ia tāua e au ia te tātou o na wawa aima mana manama iai. O winga e tau wai lo tātou o langa le lei Manuia. I le ale winga, ua e talia le awa o ina ma le awa o ngā mai ile tusia Solomona. Now you're going to apply that in your lives. The outcome is great. The outcome is great. Peo re vaenga re nā e vaai ere tato pokalame e winga a toa umalawa o tangata. Not to judge. But imagine you give 4 people, 4 different, seeds. What are they going to do? Where are they going to plant this? Let's look at the whaelenganga side. When God gave you seeds of life, do you go plant it in a corner or you plant it in your life, inside of you? That is the application for your life. O le ala rena, e vaai I le lofa mareanga le leo le atua. E peo na whai atu. O le winga a toa lava leo le tūlanga whaelenganga o le tangata po o ta māloa po le whawhine. O na so o mai ei lea I le tausia ina I le atua o lan tangata. Fe mai ua fia I ai le atua. O na whaawawina pe lava lea, o le whai mai I le taimira leo a tamu, I le na o se ngoe patino, I ngoe patino, I le tua a e māsani I ai I tātou. E sau mari upu e peru o le lalo langi. Adama, le swafa leo a tamu. A wā o le mea lava lea e tasi tātou te whaia. E whaatusa I lātou I te tonu o leo langa whaare tino, pe a wha le tonu. I le vaai I le poto. E ese le tāua. It is very important for all of us to know that wisdom from God is real. E matautia. O lona winga e whaatusa mai e te tātou leo langa whare tino ma le vai vainga. Pe a vai ai tātou le poto. Ai a mā losi tātou le poto. Fe mai e wha upenga ina I tātou I vaenga ese mai I le vai o leo langa. So in other words, lack of education, you get what you get. Aore tangata le matua I tele awa onga, fe mai e wha tupu I rina ai lona ata mai, maripoto. E le taimi o leo langa foi le mawhaina whātu sa e ilo tātou ne iola vaenga I whare tino. Au nisi foi taimi. E le whitauri. E le taimi e le whitauri. Because not everything is served its course is great. Some are good, some are bad. But sometimes it depends how we feel. It depends how we feel. Lala nai e vaai I le tūlea I le manatu I le atua. O lona winga I le vala au mai o se tasi I le atua. I le vala au le whapea o le fua ina mai le nai le atua o le poto I le tangata. Na vala au watu I le atua sefi soani. O nisi taimi, tātou tamo whai whaare liwina le poto o tātou maua. I le lalo langi ma mea o lo tutupu ai. In other words, I le angsala. Ai a tātou no whauta pe lava I eima tātou wilo o tātou o tangata whaingo fie o na pispesia I le angsala.
Now we have peace. Now we have some wisdom. E whaonga I tātou I le atua. But don't give up. Don't give up. Myself included. Don't give up. Continue on to walk straight forward. O wā o le atua, o loo ia te oe I le nei lava I tūla. O nisi taimi, ia, tātou te whai ia I le ti ngā o le o langa mōna whangitāma poponga, awhi mai Solomona. E a fua umane mea uma, e mone I le angsala. Ai whape whela pe ana whape e le ai le vaenga le tusu singa Solomona. O le ase me tātou te whai loa I e moni whamaoni. O le ase vaenga tātou te whai e loa ai e saolava. O le manei e o le vaenga le wo I tātou le tusi le nei. Lona winga na, o lo o iei le manatu o le ola wha le tangata. Po le tangata lava ia, o le tangata e iei le tau tinonga. Ma tiu te tau awe. Aisea. Ona o le tangata e iei menei, e wha apea ona nofo uta. Mata mai I le atua. O le iwi le nao, o le nei tau mwhainga. Ina ia tātou vaai I le atua malona whenangalo. Ina ia tātou maua le lei. Ne la ngona. O lona si ufafonga. Pea tātou wola. Accordingly, the riches of his love. Ai mawhai lawa I tātou. E reise mea la a whaawai vai I tātou. E mawhai mea o mai le alofa maranga le leo le atua. Peo le tūna e tātou te whawa ai I le atua molona whenangalo. Ai mai se lava. Ia, o popo ngāmwhinga tāolo o lui na iro tātou. Ola le nei lalo langi. Ai se tāl peselea, e vai e fōi o tātou pokalame. Ia, ana toi whawa wina ilea, o se mai lau whaafonga. Bye.
to is fuma valu minute o na Atua le tula le lua tula tato por kalame. Ia a umolo le lua tula lea. Ia on fa nga solo le tu sa matato pespisenga fa sa ma sau tato te fia i le nei va veo a wale was fuma fa minute te ne le tula fuma le lua. Ia ole tuli matai pere tato tusi le ngana fa palan. Ia Britannia. Atunu ia ngā le mo le tere whare o mafuta o ia o mawhai ona māua tato whasalonga le nei taimi. I le tusi leo le Proverbs chapter 1. Ea foi. E se le mana i o le whamatalaina ato tō mane au ili o le comparison o le tusi leo. I le whaipu mua lava ia, in the other words, that it says, what the book of Psalms is to prayer and devotional life. The book of Proverbs is to everyday life. See, Proverbs gives practically suggestions for effective living. Do you see that, Proverbs? But this book is not just a collection of homey sayings, right? For any so to speak. It contains deep spiritual insights drawn from experience. A Proverbs is a short, wise, easy to learn saying that calls a person to action. Means it moves us to where God is saying, follow me here. But in other words, it doesn't argue that about basic spiritual or moral beliefs. It assumes we already hold them. So the book of Proverbs focuses on God, His character, works, and blessings, and it tells how we can live in close relationship with Him. Le whaonga sua e tato pokalame upu nei, o le taimi o reo langa, e iai vaenga o reo langa, e iai vaenga o le taimi, i le mawhai e le tangata ona i loa. Lona lava ia ta mai vanga na ua sa ili dive into it, the word of God. E amatama i naru tatu ni yola, Faftai Perkins, malo sis. Malo seu whaftai mafuta mai tato por kalame. Hello, my dear Samantha. Malo sis. So in the other words too, when we see this verse, the verse 1 Proverbs, it reminds us that Solomon, the third king of Israel at the time, the son of King David, reigned during the Israelites or the Israel golden age, when God said He would give him whatever he wanted. So he asked for wisdom. Kings chapter 3, verses 5 to 14, that tells the whole story about him asking God and the purpose why he asked. Solomon used the Israelites to build his relationship with God. That's what he was looking at. So he can learn from these people. So he can learn how to lead these people. And also build his relationship with God through trust and belief. See, God was pleased with his request. And he not only made Solomon wise, but also gave him great riches and power and an era of peace. So Solomon built the glorious temple in Jerusalem. We'll find it in 1 Kings chapter 6. And collected most of the book of Proverbs. And whanga solo mari lalo whai upu ono. O le eta tala au i le whaapea, o le tele your riddles were thought of provoking questions that could be used to promote discussion
and reflection on important topics, especially when it comes to life. I find one of the most annoying types of people is the one that know it all. Who are you? Oh man, that's Mrs. and Mr. Know It All. No one knows it all. No one. A person who has opinion about everything is closed to anything new. There's problems that comes with it because why? They think they know it all and refuses to learn. They don't want discipline. They just want to go along with the flow. But don't be know-it-all. Instead, be open to, to the advice of others, especially those who know you well, who can give you valuable insight and counsel. Man, do we all need that every single day of our lives? We need more friends that can help us to go through in life. Not to tear us down, but to lift us up. Learn how to learn from your experience so you can share from others what you have learned, shared, right? Remember, only God knows it all. The world trying to take this phrase and says, the person know it all. You know what? In a way, the person know it all what he learned or what she learned. But there's sometimes the person forget and don't know it. But God, on the other hand, knows everything accordingly to our lives. But, in this age of information, knowledge is plentiful, but wisdom is not quite. Wisdom means far more than simply knowing a lot. It is a basic attitude that affects every aspect of life. So the foundation of knowledge is to fear the Lord, to honor and respect God, to live in awe of His power, and to obey His word. Faith in God should be the controlling principle for your understanding of the world, your attitudes, and your actions. But trust in God, He will make you truly wise. He will make you truly wise. O le lofale na o le tua ia te tātou. Pea tātou mātatau ia te ia, ma whaaloalo ia te ia. Ia are tere lavo teimi. E ngalo ia e tātou le vaenga le. E myself included. E ngalo. But I like what the verse 8 painted. I explain it this way that our actions speak louder than our words. But this is especially true in the home. Children learn values, morals, and priorities. And they also prioritize their own lives, even the young age. They're very smart at it. How do they do that? Children learn values, morals, and prioritize their life by observing how their parents act and react every single day. O le sasi lava o le savali le tamā, sasi for savali le tali. Le lei savali le tina, le lei savali le tali. Just saying. A whapena e tupu mai le tamatiti tonu i le ainga ua na o le alcohol lava from the morning till night. E whapena foi o na muli ei le o langa o le tamatiti lea. Because they think, that's the only thing I know. But the advice from our program tonight is this. If you are the parents that you love to drink,
I'm not saying don't stop drinking, but I'm just saying, remember these young ones are watching you. It's always good to have something to remember. Aore mele fo ele fa pe amaliu ai watu o fa maliu tanu ai te utu atu e mo case apa pia for I remember him. This is how we remind him. Alcohol. It's very sad. Fa atu e fo ile ai fo ele it's a tono leo langa te mine nei. I have seen many, family. I atu o fa maliu o ma fa lawa singa. What's a atipia i te tonu o le o tangata o lo ta oto, sa apia lunga o le posaoti, sa lunga o te unga mau. They testify this is how we remember our loved one. Alcohol. Is that the testimony that we really need for today? Of course not. We want a symbolic of God for us in our lives. We want our kids to remember something good that we did for them. We want our kids to know, wow, we did live in life obedience to God, loving and caring. But the children will accept any kind of attitude that comes from the parents because they are learning. This is the chapter, chapter 1 to 9, is talking about the young people. So Solomon is bringing in what's a very great point for us parents and us yet not parents yet, right? To look through life and remember one day you will have children. How do you want your children to live, to become? Then he says, teach them with the right living, worshiping God, praying at home, and put a place in your home that belongs to them so they can be able to share God together in your home. So here in this little verse right here, this little part of his of this chapter, it says, when you give children space, means when you teach them about God, they will have their own space with their own time with God. They will learn and they will know who God is in your life. Maroseu. Ole Vaingana na e tatou te vava aia I le teu wino le tatou porkalame. But let me leave you with this. Sin is enticing because it offers a quick route to prosperity or pleasures. Or pleasure and makes you feel like we belong in it. But when we go along with others and refuse to listen to the truth, our own appetites become our masters, and we'll do anything to satisfy them. Sin, even when attractive, is deadly. We must learn to make choices, not on the basis of the flaccid appeals of the short range of pleasures, but in view of the long range effects. Sometimes this means steering clear of people who want to draw us into activities that we know are wrong. We can't be friendly with sin and accept our lives to remain unaffected. I'm gonna leave from here for this week. And then next week, we're gonna continue on in chapter 1. Ma tatu wava aya I le ao ngāre tusi reo whata oto in the life of many, even our own life today. Ai la atu I tāle pese le tasi. Se I wawai ei foi o le tatu, o le tatu whata singa, ia ona
toi tu ina mai le tasi vaenga o le tatou pokalame ia ona whaanga solo le tatou senga mo le fiafi le nei. I le pisi whasal mausau tatou e vai ia wa o le temi nei ua afa tonu lava le tūla se folu ma le lua ia usi mai alau whaafonga i pese ua Filifilia mo o tau le nei tūla. Here we go, come on. Woo! Yeah, you know that it's the place. It's silly, silly. Lava oe. Lo Atua. Lena fire. Mea uma. E falo lomo. Mea uma. Ia te oe. Eia le mana. Ilo suafa. Ia, malo lava, whaafitai tele lava mo le tatou pokalame le netu la fiafi o temire nei, ia o la
Ia o la sui tatou kia i le tasi vaenga o le tatou pokalame o pesepesenga fo lea e tatou weva vai le nei tu la fiafi. Ia ma le nei tai o fo. Ia e wha malo si tatou tino ai whaftai tere lava le mafuta mai. O le alofa marenga le leo le atua ia tu mau pe lava ia te tatou. E ia te tatou pe lava lona vi inga. E whavavau lava. Whaftai lava le whatasi mai. E tatou pokalame. Taro sia. Waulu whare o tau lotu mwhinangalo sina upu o le awhionga pa ia le atua. Ia e ala atu lana au o ngangna o le siwafonga o le tai o fau Radio Samoa. Ia whaftai e le atua lona alofa maruna ngare lei. Ia o taro sanga pe lava ia sa uma i le atua ina ia o tau maua le Manuia i lona alofa. Whaftai tele lava e whatasi mai le tato pokalame ia o tau Manuia i le alofa maruna ngare lei. Mai lo tātou o li whaola. O le tato pokalame, whaingo fia ia, whaingo fia tato pokalame, tatou te pese ia, siva. Ia, wha mai fo nisi o avenga mafo lo tatou whi avea. Ia, o le pese le la taina atu. Ia, siva mai, o mai tatou fia fatas. Ia tamile nei, ia thank you for preaching the word of God. Pastor, God bless you. Whaftai tere lava aloha si fuiva. Ia fia o na e tau sua o e seu po whemo e la fiai. Ia va aloha si fuiva, whaftai tere lava, malo lava whatasi mai tatou pokalame le nei tu la fia. Tamile nei, ia o le atatala loa tatou whawhiwhianga pei o na masani ia ma le pese le request le tasi lea. O le eta mawhai e tai lunga le kulele. Pei ai mawhai na tā ia. O le eta mawhai pei ai. Al taipiri nei, ia o le pese o le atatala e tatou whawhiwhianga le netu la fiafi. Ia usi mai lau whaafonga. Pacific Soul. Mai loma e sa mai tū. Masina mawhitu a pula pina i le lai. A ufa a solo ma fa ngai a. Oi hani. Losi lo loto e. Talu leva lea i a te oe. E maua sa umo e ma fa sole ya oe.
Malo ia o nei. E le se tatou IT. Le se IT a tatou nei. Na o wale na le fai to tasia tatou poka bia na seti e tatou whaatonu. Seti e whaatonu ia lawa malolo si whaatonu ia temi nei. Ia lewa tau o watu le si tau wa o tuai fo o wha IT le mta upo nei. E se le mana i o le siva Samoa I tai au. E wha malu e fo le tino le tangata, le loto le nganga mani mafofau. E pe e tue mau e fo I langona fo le tupu tupu a e o le malosi. Ia o le siva Samoa lava ia e mana ia matango fi ona o tātou lava o Samoa. Tātou te iloa le tātou siva o tātou whaafia fianga. Ia e mana ia lava le tātou vava ai ma le whanongolongo. Ai a mai mo I tangata ese mai fafo. Ese ro la tau tamo fai fo tau man mai tau o le ale winga pe ai se ale mafu anga siva I sa mo I lan siva ma le fia. Ia ale mana ia la I o le tātou vava ai I tūlanga ia. E ao ngā fo I le ia te tātou umbalava. Ina ia awane I ngalo I le tātou siva fo le Samoa. E mana ia se tātou siva. Wa ano ta fai ata I te ia wale. O te lea o tātou fo ia. Fatoi fo ia. Ia so ia. E se asa tātou siva Samoa. O se tātou wāmio. Ia e pāla wa te tono le pāpio. Ia o siva fo ia siva wha meleke. Ia o le long se siva I tangata ia mlona ia. Fia, which is fine. Ale me mitanga lava I le siva Samoa I se le mana ia. E au ngā fo I le te tātou le toe manatu, ma toe teu wai le whawhia fianga wha Samoa. Ia, au le taimilane nei, se I tāle si pese le tasi. E man nei a fo I le toe va ai e o tātou le nevai tau le tūlanga o I le tātou tūlanga le tātou siwa wha Samoa. Ai usi mana lo whaafonga. Sa mai. Whalong whara le pese lea. Se le mana ia so. Fo I mai. Malo lava. Vai tato fia po fera mai pati e se ai come on in. Tune in tonight. This morning. Let's do it.
Ia, malo lava, mana ia le pespesenga le nei tu la fiafi, ia le taimine nei, ia. Se tama whaila tal pese request le. Pe tama whai tatu whaatasi ei, mana ia pese. Ai le ala tama whai e, se tau tātu le, i le kulele pe mawhai ei, ia, se tatu whaatata. Aluaso o leo langa, whai ngā ua tinga. Le mawhaila o tino, o nā tātali le alofa. O te tangi atu la o pele, alofa mai ua o le lava. Lo une i tino ua vai vai, le manongi fo i o sem, e ai la o pele e au. I alofa mai. Lo une i tino ua vai vai, le manongi fo i o se mea e ai, la upele e au. I alofa mai. Alai o nā tangi atu, pele ea i so manatu. Te i ta ua mau, mau atu o so manatu. Pele ea o i tānei ua whialu atu. Lo une i tino ua vai vai, le manongi fo i o se mea e ai, la upele e au, i alofa mai. Lo une i tino ua vai vai, le manongi fo i o se mea e ai, la upele e au, i alofa mai. Kari se whai upu au. Angi mai a o se matangi, se i momoli atu la utali. O e a mau, o a tatau na whaatali tali. O te tatalo i le atua, alofa mai mo taua. Lo une i tino ua vai vai, le manongi fo i o se mea e ai, la upele e au, i alofa mai. Lo une i tino ua vai vai, le manongi fo i o se mea e ai, la upele e au, i alofa mai. Malo la, o ma pese la tātou ua. Ia le pese na, o le pese request na, o le mata uti o le tangata na, o mai le pese so le, mana le pese. Ai,
Se o se taimi ia tu whaanga solo tatu pese i o le ana o le koe tiki a ko le kangi so le waklasa pangopa. Ia malo lava. Na mawhitau I malele so le. Ia malo o mai tatu wewa. O mai tatu wewa. Ia. La le pese whaatau as whapene. Mana e fo le pese fo leo le. Whate tai. Manu o le vavea, tau sane funga o la au. Ai ala usuita, I le whaiva o mawhau. Ai atu la ulata, o na o sautupu a inana. Me ili lo atu ai ali na otua awe ele se I fai mai o saupu betua ine mala betua I manu sau funala upele sau masina I puwai malu se inu ane ai tamau le nu ya malo so le sa momoe mai le la wasiafi le ko fe ala mai ari ya o se specie tas o le tatu to fo ile lunga le YouTube to a mari specie isa ula taine fo ma ua o fiu e tali ua o fiu e tali I lalo o le patangi ua te a o le tasi wai pepelo a uhani e lo fa ua o pologa o a fea saula taine fo mai ua o fiu e tali ua o fiu e popo na muma pulu patangi o so ai o le manata wa e pepelo fo ia o voi e lo fa wa o polo o a fea sorry. Ya malo vai nei me pupuna. Ya so va Atua, ye man le mau ai fo ile. Mau ai fo tatu pese o le afiafi ya terminate. Tatu toi fo ile lunga le YouTube. Pola le pese le family YouTube ma tatu terminate. Ya on tatu walu fo le tatu fainga siva le afiafi. Ya usimelo fa fong. Sweet love follow ele vai por le malo ma la musica fa neon po come che io le topia no pa sweet love follow ele vai por le malo ma la musica fa neon po come che io le topia no pa se kamane pa ai fa makui mama ai la kwa people wa mama yo lo ka fui ko foi e pia e fusili mai pole ala ku kale sa fai o ke ka ki mo ku te kai one ngako a e amaka one o manga wo foi mai ai si la fa la mo le vai po ona malo Sweet love
solo fakua le vili vili mai na ke le fongi kalasia ai ma wa o no ko alua wanga fosi ko kawanga Siva ai fica ngala masau Sa oi no la ia porque mai ave esse na kingi po o afa ngama le mafafau Si la fa la le vai vai po ona malo Ole musica fa nei o Come che io le toppe no pa Si la fa la le vai vai po ona malo Ole musica fa nei o Come che io le toppe no pa Lalo feo a I makangaka ai au le fa sau si au e pa no maka e ke mano ama e ava ava u fe ala kangaka ai le si ai mai ya o le ba o pa pala le ka fa ya I la kausanga kausa I kau papaka ai sau la ia u lava si le ku le fi sau la fa la Malo sa malo so no yo fainga do tato fa fianga de ni la fiafi o de siva mai pese mai ya tato fa malo stino fa tasi mai ai sei la pese sa mo vole lava sa mo pe mane la le sul tamale pe a umona sauli si pese di YouTube fa vai foile e mane tato vai vanga le fiafi temile ya telo mangi io le vanga fa pene te vole o sau ni atu ni si vole mo tapo inga taiau ya ma si tatuli America le foto foto a tata silva veo o le aso la stona ya ma le vole eva ya tato fa longo I musica Manuia o le fiafi asi tam fai tu le telo pisile pe atal pisile ira vala samo Fanga solo le fo YouTube ia fea wa ita to fainga pese Ie la valanga teu fa asanoa E sulula siapo awe ma eu le Manuia Ia la upeni na mala upaanga wa maliea Sawi aua o le toe whailoto O le a seulo uva malolo I la foi o le taula I whanua Wale po Ia whaatala Ia whaatala Au mai se ta La mai le wale sie Le wa foi mai Lau malanga Sa eta amilo ia Samoa
Ya mo ia lava pea o le sam e anga isi sifo mai anga isa sa ai leila lo unei tino amate Mala ufa tue e momo mo le ulai au a mi o e te ofo Anei ama lepe sia taso o masia taso lo Ama maia mani e lo finangalo Lo uvaita ele wale lava O te usi taia sala e te o ai ia wevana Okay, ia malo. O mo se pesi te milani tato asi la lunga di YouTube. Polale si pesi di YouTube la suki me ka kudu. Mani am tato o lunga tama ia mana ia tato fa longo ia ia o e fa longo mai ia Manuia la fa saunga. Usi mai la fa fonga il pesi o sau nia moto. Awa o seru mana
talia Arwa o le sa ilinga Manuia 5 pack ua masani Whainga tātau I vile malu Malela Whai male no koe o so ai Fo I o maso Ere fo I ai a kama o le mako 5 pack ua masani Whainga tātau I vile malu Malela Whai male no koe o so ai Fo I o maso Ere fo I ai a kama o le mako Malo lava. Ngai uso mo tō whawhine o whanau fo o ngā rurui Australia. Ia o le pese nā mo utau. O ngā ruenga whawai taimi. Ia o tō ngā rurui matala. E whai ngā tāla o tō ngā ruenga. Tō e te lelo na tāua. I le soifua maloloina o le ngata no Australia. Ia whapena fo le laro langi Atua. Ia malo lava le tau watai whawhatai. Moa o tō ngā ruenga le lei. Ia wha Manuia atu le tua ia te o tau umalawa tu sai mala o tau ngā ruenga whita. Ia whawtai fo I le tato au mafuta re nei tu la fiafi ma loa le mafuta mai tato pokalame se wha wawina pe I pespesenga pe on Filifilia. Ia le umi fo I le ona tato tau mawai lea ma whato whai le lofa mareanga le leo le tua. Ia re taimile nei ia usimai la whaafonga. Ia ma loa tu aitanu umai manu. Ia ia pe le tua rona lofa mano ngā lei. Al pesere nei mai le Nature Brothers. Ia, usimaila o whaafonga. Fia avatu. Yo, it's your boy King Nato. Little Jum. Jay Swagger. Super Mikes. Nato Brothers. Let's go. I didn't know we hurt so much without you by my side. But I don't know if you understand the pain I'm carrying inside. Cause I miss you every day, every second of my life. And you should know my love for you was never a lie. And everything you told me is true and you're right. But before you say something, don't wanna hear you say goodbye. Can you please do me a favor, cause I've been waiting for so long. And all I want for you is to listen to this song. Say
le fainga o ta o me aua ete popo le fua itala efe avea imai ele lava se me mawai ai kisi mai se io fa ngalo ngalo atu ai o ne itinga Tema Vave mayo se aso Ai fa apa ia ina Fai le mu mai pe Le fai nga uta uome Awa ete popo le fua Itala efe avea imai Ele ai lava se me mawai Malol siva, malol sa, Manuia. Ya le was full mar 12 minutes te nele tula tas. Le na ta te wari ya le simi o yai. E Manuia fo ni fia tatu siva ya ma. Tatu fia fa tasi e fo ni yes. Ole el pesele la so. Pese fo ile male no ule on uli. Siva pan. Ai le se no uli fo mata mai mo mai. Ya. Tu la I mai o lo te mi nei. Se I fa fia. Fa ila auto siva. Te mi nei ya. Siva pan mai no uli ya. Mo no uli umai e fa fonga mai ya. Tu sapo o ta sal tonu. Ia tu lo se siva. Ya auto pesere nei. Ita
Selia mai uli ya malo faftaila vale mafuta mai tato pakalame le netu la fiafi ano tatu taimi fa tapulaina yo le talo toilo to pa ia malo to mal ya ole to tele stato pesolo toi ai vai tato fo ilo a matan sa tapina pena o faia fa amam la manga fo ile ai ngotene fa tete tete pesere la ratu vai tamalia a sasida ile le ngai o inga tangata fa de tonu fa lo fore por pesele se mai la fa fonga
malo ia o le teimi le nei ia tulou le pa ia ma mamadu o le tatou atanu whaafonga. Ia lau whaasausauga Samoa se ua tamusu lava e whaasere motu tatou e vanga. Ai ona o le teimi ma le matuatuangia moa tae au. Le nei aso ia o le ala leo le a whaangata ma e tatou pokalame. Se ia au lia fo i le vai aso fau. A tonu fo i whamaliaina finingalo, whawhiwhiaina o tau loto. Wa maua e fo i sina atele nei tu la. Ai e le mawhai o na tuua wha ia o le moana le tatou mawhutanga le nei a whiawhia unoa ma se whawhutai i le tua. A wālo nta ita i mai o tatou mai lava le amatanga se o mai le nei si ui o le tatou Porkalame. Nei le manatu whapea sa mole tunu pele. Ia wha Manuia le tua ia te o tau umalava. Ia maua e o tau le tino malosi ma le soifua la le lei mai a te ia. Ia Manuia fo le tape nei natu o tapo inga. Ia mole se tula o mua. Ia iai le tua. Ia atoa lona vi inga ia i su kiwiso. O temile nei, ia tatu tau ma vai le talo. Le tua lo matu te mapa ia whawhtai lo lofa mara wanga le lei. Wa mai angari wenga le whanau. Whamanuia mai oilo matu te ma. A fio mai lawa fio whaatasi mai matou. I lunga o le tele vave lo matu te mapa ia. Sami ea male lawa le ele. Ia iai lo wanga le lei. Whare mai le ie, whare pui pui. Ia po afo i lava leo po ngā mapolonga lo e whaafonga le ie. Whaamanuia lawa fio ma whaia e lo whanangalo. O le nei tū la, ia o le atu ua e matou le nei taimi. Ma whaamoi moi i lawa fio se ia au lia le aso a tai au, ma le vai aso fo. I le suafo i Jesu Kiriso. Amene. Ia o le nāra tatu pokalame mo le nei aso, ia o le pese le nei, ia o le a tatu tau mawai ai, usi mai lau whaafonga, i le tasi ni o pese māneia fo. Mo lewa fo i o na lawi loa i tonu o le YouTube.